Paturmini phain korahini porphahini raji tim ani kangsam malom Dokmoka police station kiparlo habekro arong materong asar ahem ratsing kropu ahem kosan pen kosan loni mi chopidet bonta kopai kimi ajok rong arat atun kacirap dun lapen langroi tebok het ajok hemrit abang kanahokpon abilang Aphiong mi adi kithiong ajok kipaham un idet ajok mi kipamepji agari fire bracket aphan hangnang koklo Lasopen ajok mi adi kipamep ahot areng ahu kisu abang abilang pusi birta rong asarpen pachini dun Fuloni penang kilo birta drubordi Nangli tum ladak hemi ke coba kosan si coponi klong lo Oh, masuk putah jadi. Jadi ada baku ni hem mili bang do. Tapi garo bagi apa mili bang ada. Nanti ni dah sini ber lo. Masuk putah ke kosan tu so ni ada tarong porne. Bang sini dia lo. Kita kantor kita. Tapi hem hormu bang pini kelukson lo nason. Hormu nona mati sida tang dua belah. Ang lo belang ke di. Apa ini kita karong bang kopi rong lo ne ha? Karong ke hati korong koloni area. Koloni area. Di rong utara mat lah. Elemen ke ratsing suku. Solo lapen ke CM han kopi ni ke kirap ke cuhang je sondo gimana ni? Yang macam ke nona mati di pulau Tantek kau ni tu nona mati. Kalau jatuh ni mau biasa pompo. Kapong bodi. Asi ladak hemi ke coba ngenali tum ajat ak kelukson dun ka bege di. Kelukson ka bela. Munit tum tatang kelang gadi. Tang kelam. Lami ke cu dat bangkela sokun simi sokun cola. Rong asor tum pini ke rabdun. Rong to dap la tik manel atau sokun ni ke lom rong asor. Topet tu na jok benam masih ram tu dun desi. Tapi lang roy dung mas, solang roy lang sokon mas sap tu. Dia bang tilong udat lo. Tapi naso api met ni pena jok itu malah tiada bega depan hanang kok lo tiada bega depan rap lo tapi itu bagi CP hai kita pensi naso ni di pamedi long kok lo gari ke nang cuma gari lo gadi je CP ke nang CP dan cuma gari nanti lah lah nanti lah gari bang ke fire brigade tu mungkin nang le dat tiga tang mah mani dia oh lah fire brigade bang ke arai baja pos nang le lo arai baja pos ni le di nang le tu la punang ikol pen bang ikpit agak tu gede rulang he jalan harap tu siapa bang apa kalau harap ni lihat ada satu problem tu nanti satu lihat tu